n'iryawe rirahari. wowe uvuga kunyica tuzoramba nk'imisozi nawe uzopfa. Amakuru nanamenye ni uko uyu mutipe watanze amafaranga ngo nicwe afite nyina na se ruguru, aho yakayabahaye ngo bave ruguru bazi no karayatanga ngo batwice twebwe twakoze inkuru tutanivugiye nyiri bwite yavuze. Rero hari wenda mushobora kuba mwabonye Instagram ya Nzamba, mushobora kuba mwayibonye wenda bamwe bananyandika barambwira ngo biriya ni agatwiko, ngo biriya ngo no kubesha. Biriya ntabwo ari kubesha, ziriya chat nijoro zimuhaye. Muri screen indani harimo logo ya ino logo, muri WhatsApp yanjye harimo ino logo, muri screen indani ziriya Nzamba yashizeho nijoro zimuhaye. Sinzopfa ngo wabivuze, dufite ibihamya, dufite za message zawe, dufite za record zawe. Wawe wigamba ngo amafaranga wayatanze utegereje gusa ko bavuga ngo napfuye. Simbifite, nzopfa ariko usuba nyine, siko? Ugende ugubwe neza, ugende ugira amahoro, ugende bige gusinzira, ugende bige gusinzira ufite ibibazo, ugende bige gutuza. Noneho mubimenye ico nzaba nishwe n'uyu mugabo ngo ni Mahizi Etienne Mwungura wishuye ifaranga ngo banyice. Ariko ntuzabigeraho pe, nukuri ko Imana uzabigeraho. Kwica umuntu wowe urabizi, nimba hari uwo bigeze kwica ndakeka ko bitakoroheye, byarakugoye, ubigeraho bikugoye, cyangwa se nabigezeho. Rero bakunzi bacu, turabasaba komeza kudushigikira, mukomeze mubane natwe umunsi ku wundi. Tuzajya tubaha ibiganiro bitandukanye, kandi ntidufite kuzoreka kwa uploadinga ikiganiro nyir'ubwite yivugiye. Tubifite, tuzagitanga, tuceditinge, tucuploadinge, kirebwe. Ako kantu nako mwicara mukazi. Tujya twakira umuntu ufite inkuru yiwe ashaka kutubwira yiwe, pane yo gusebanya. Kandi mboneyeho no kubwira abantu bavuze ko nari amafaranga kugira ngo nsebanye. Nukuri kw'Imana pe, nta mafaranga nigeze ndya ngo nsebanye, ntayo, simfite no kuzayarya. Ntaco zomarira. Nta mafaranga nariye ngo nsebanye. Buriya n'ubuhamya nyir'ubwite yatwihereye, n'ubuhamya nyir'ubwite yatwihereye. Rero tubamenyesheje ko ikizatubaho, amafaranga yaratanzwe kuva Canada Edmonton. Abantu bari muri Edmonton ubwo ngubwo ikicorezo mugende mukimenye, nukuri mugende mumenye ko yanyishuriye ngo banyice kubera inkuru nashizeho. Nibagiwe no kuramutsa kwanza abantu abanyamasisi, turabaramukije. Ni abantu batukurikira kandi bumva ururimi rwacu. Abarundi namwe nuko turabakunda, muza mudukurikira. Abanyarwanda namwe nuko turabakunda, muza mudukurikira. Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uri hatandukanye ndetse n'ibyo urimo bitandukanye. Tuguhaye ikaze kuri Ineza Live TV, ngo mukore subscribe, like ndetse na comment, kuko turiyo kubera mwebwe, n'ibyo dukora tubikorera mwebwe. Tunashimira n'abakoze subscribe. Ngo Imana ikomeze ibahe umugisha kandi Imana ikomeze ibarinde. Dukomeze twubaka ubwami bw'Imana. Rero iringa rishize hari byinshi twabonye bitubabaje n'ibyo twumvise bibabaje, ariko icyambere turihanganisha abantu babuze ababo mu ntambara zabereye mu nce zo mu Karingi. Turakomeza imiryango yabuze ababo, ndetse turanihanganisha n'abafite ababo mu bitaro. Ngo Imana ikomeze ikora ubushake bwayo kandi Imana ikomeze iborohereza, kuko kubura uwawe twese turabizi ukuntu bibabaza, ari n'umutwaro kugira ngo umutima ubyakire. Rero dutanze mpore kuri abo bantu bose, tubaye pole kandi turi kumwe namwe mu bihe bikomeye muri gucamo. No kuri Imana itanga ihumure kandi Imana ikomeze ibarinde.
rero uyu munsi ndi hano, hari ibyo naje kubabwira, kubera ko hari umuntu ikintu kiba akavuga ati sinari mbizi, ariko mu by'ukuri nkimara gukora kiriya kiganiro cy'uriya mwana w'umukobwa wavuze ibyo yakorewe, nateye imijugujugu myinshi pe mu buryo bugaragara, myinshi. Nakira mesaje mbi nyinshi, nakira ndetse n'izindi ziterabwoba nyinshi. Nibwo rero umuntu yambwiye aba muri Canada, nimero ze ndaza kuzishyira mu kiganiro ndetse na chat ziyo ndaza kuzibereka, kubera ko no kuvuga inkuru ufite n'ikimenyetso nabyo nasanze ari byiza. Ndaza kubibereka. Yambwiye amagambo mabi, ndayihanganira nta kibazo, gutukwa n'ubundi ni ibisanzwe, no kuvuga wenda umuntu avuga uko abyumva, kandi ntabwo tuzajya tubwira abantu bose ngo batubwire neza. Oya, wowe ufite kuvuga neza ugomba gutanga ijwi ufite, nawe ufite kuvuga nabi ugomba gutanga ijwi ufite, turabyakira. Uyu mugabo rero, niba ari umugabo niba ari umusore sinzi, uba mu gihugu ca Canada muri Edmonton, aranyandikira arambwira ngo nimba waranze kurya amafaranga twaguhaye ngo usibe ikiganiro wakoze n'uriya mwana w'umukobwa ngo ni Ange, rero nje ngiye kuyohereza abanyakenya bakwica. Message ndaza kuzibanyurizaho, yanyandikiye ndazifite, ndetse n'amarekodi yiwe ndayafite, ari kuvuga uburyo ki yamaze kera gutanga amafaranga ngo nicwe kubera ikiganiro nakoze. None nkibaza, ese tuzajya dukora inkuru zishimishe bamwe abandi ntizibashimishe? Solution habe yo kuvuga ngo iyo nkuru aho yaciye, aho yasokeye, nyiri iyo cano tugomba kumwica kugira ngo bitange amahoro. Uwo mugabo yarambwiye ngo ntazigera agira amahoro nkiri ku isi. Nanje rero nkamubwira ati sasa kwibesha si wewe Mana, si wowe utanga ubugingo, igara ryanje rirahari n'iryawe rirahari. Wowe uvuga kunyica tuzoramba nk'imisozi, nawe uzopfa. Amakuru nanamenye nuko uyu mutipe watanze amafaranga ngo nicwe afite nyina na seruguru, aho yakayabahaye ngo bave ruguru bazi no karatanga ngo batwice, twebwe twakoze inkuru tutanivugiye, nyiri bwita yavuze. Rero hari wenda mushobora kuba mwabonye Instagram ya Nzamba, mushobora kuba mwayibonye, wenda bamwe bananyandika barambwira ngo biriya ni agatwiko, ngo biriya ngo no kubesha. Biriya ntabwo ari ukubesha, ziriya chat nije wazimuhaye. Muri screen mo indani harimo logo ya ino logo, muri WhatsApp yanjye harimo ino logo, muri screen mo indani ziriya Nzamba yashizeho nije wazimuhaye. Ni ibimenyetso bigaragara ko twishuriwe ngo twicwe kubera inkuru nk'iri yaciye kuri cano yanje nje na Nyamwiza. Ariko ndagira ngo tukumenyeshe ko ntabwo badufite, igihe cyacu nikigera tuzapfa. Ntabwo badufite, ibisi bya bindi byo kuzana ngo umuntu akaravuga ngo ibintu ngo adafite gihamya, ngo ibintu ngo bitari byo, ngo byo gutwika. Hoya, mfite gihamya, mfite ibimenyetso kuko yishuye amafaranga ngo banyice. N'uwo yarampamagara arambwira ngo aho utuye ndahazi, n'igihe winjira mu rugo ndakizi, n'igihe ukiviramo ndakizi. Rero we ndashaka kukwica kubera ko narishuwe. Ibyo bimenyetso byose birahari, nawe dufite amarekodi yiwe ari kuvugana n'ikinyamakuru kimwe muri Amerika, ari kuvuga, bari kumubaza ati none se solution no kwica abantu batanze inkuru kubera ngo itagushimishije? Arababwira ngo yego, solution yanje no kumena amaraso. Okay, yamene, ariko nayo bazameneka. Ijisho rizahorwa irindi, uwicisha inkota nawe azayicishwa. Sibyo? Ntabwo bunteye, singufitiye ubwoba, simfite stress zawe, simfite urwikekwe rwawe, nzoza mva mu rugo kawaida, tahe kawaida, sinja gupanika. Ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko
umuntu witwa gutya nyine amazina yiwe na nimero ziwe ndabishira ku kiganiro bakirebe, kuko uri umwicanyi. Wewe ushira amafaranga ngo umuntu yicwe, uri umwicanyi. Yitwa Mahizi Etienne Mwungura, aba muri Canada muri Edmonton. Nimero ye ndayishira hano murayibona, ndetse na chat ziwe murazibona. Abakunzi ba Neza Live TV muri Canada, uyu muntu muzomubwira ko amakuru yose twayamenye, nashaka twari ibintu gahoro. Nje kwishinganisha rero, ntabwo bunteye pe, simfite ubwoba ngo ndareka gusinzira, ngo ndareka kurya, ngo ndareka kugenda, gahunda zanje ndazihindura, never. Nzakomeza nkore activity zanje bisanzwe, ariko mumenye ko uyu umuntu yatanze amafaranga ngo nicwe, amarekodi yiwe arahari, ndayashiramo, ndetse na message ziwe ndazishiramo. Ikosa ndakora no kwibagirwa gushiramo ibyo bintu muri iki kiganiro. Ndakora ikiganiro gitoya cyo kubabwira amakuru, kuko dusigaye twakira abatumirwa bakavuga ibintu, bamwe bakishura, yarishyuye ngo batwice. Ibyo bintu mucare mubizi, kandi ntabwo badufite. Twiteguye ikizaba cyose, kubera ko n'ubundi igihe cy'umuntu se ni gitoya. Umuntu arama igihe gito, niko na Bibiliya ivuga. Ntawe uzotura nk'umusozi, ntawe uzotura nk'inyanja, ntawe pe muhi. Kurarushwa n'ubusa, izo faranga zagakoze ikindi kintu kiteza imbere. Kurarushwa n'ubusa, ufite ibintu byinshi utarakemura, ugomba gukemura. Ugenda ufata amafaranga uyashora mu bintu bizakugirira inyungu. Nimba uzagira amahoro ari uko napfuye, ni ukuri pe, uzahorana stress, uzahorana ibibazo, uzoguma umbone, simfite gupfa vuba, kandi sinzopfa ngo wabivuze. Dufite ibihamya, dufite za message zawe, dufite za record zawe. Wawe igamba ngo amafaranga wayatanze, utegereje gusa ko bavuga ngo napfuye. Simbifite, nzopfa ariko usuba nyine, siko? Ugende ugubwe neza, ugende ugira amahoro, ugende wige gusinzira, ufite ibibazo, ugende wige gutuza. Noneho mubimenye ico nzaba nishwe n'uyu mugabo ngo ni Mahizi Etienne Mwungura, wishuye ifaranga ngo banyice. Kizambaho niho uzaba wanyishe. Rero abantu bumva ibintu bitandukanye, ndabizi arimo bantutse, n'ukuri pe, narabashimiye kubera ko mwantutse, mwampaye ibyo mufite. Ubu rero iki ni cyagiye cyo guhangana n'umuntu udaca ku ruhande, ukavuga ibyo yakubwiye n'ibimenyetso byiwe bihari. Itiku simbivuganye ubwoba, ayo watanze twarayamenye, uwo wayahaye twaramumenye. Intego yawe ni ukutwica, ariko ntuzabigeraho pe, ni ukuri ko Imana uzabigeraho. Kwica umuntu wowe urabizi, nimba hari uwo bigeze kwica, ndakeka ko bitakoroheye, byarakugoye, ubigeraho bikugoye, cyangwa se nabigezeho. Rero bakunzi bacu, turabasaba komeza kudushigikira, mukomeze mubane natwe umunsi ku wundi. Tuzajya tubaha ibiganiro bitandukanye, kandi ntidufite kuzoreka kwa uploadinga ikiganiro nyir'ubwite yivugiye. Tubifite, tuzagitanga, tuceditinge, tucuploadinge, kirebwe. Ako kantu nako mwicara mukazi. Tujya twakira umuntu ufite inkuru yiwe ashaka kutubwira yiwe, pane gusebanya. Kandi mboneyeho no kubwira abantu bavuze ko nari amafaranga kugira ngo nsebanye. Ni ukuri kw'Imana pe, nta mafaranga nigeze ndya ngo nsebanye, ntayo, simfite no kuzayarya. Ntaco zomarira. Nta mafaranga nariye ngo nsebanye. Buriya n'ubuhamya nyir'ubwite yatwihereye, rero tubamenyesheje ko ikizatubaho. Amafaranga yaratanzwe kuva Canada, Edmonton. Abantu bari muri Edmonton, ubwo ngubwo ikicorezo mugende mukimenye, nukuri mugende mumenye ko yanyishuriye ngo banyice kubera inkuru nashizeho. Nibagiwe no kuramutsa kwanza abantu. Abanyamasisi turabaramukije, n'abantu batukurikira kandi bumva ururimi rwacu.
abarundi namwe nuko turabakunda muza mudukurikira, abanyarwanda namwe nuko turabakunda muza mudukurikira. Tunaramukije manager Muyoboke Alex, tunaramukije n'umugabo w'imfura witwa Ngaga Podcast cyangwa se Michel, turabaramukije. Josia nawe Sweden mayewe turakuramukije, turakuramukije. Nuko rero ibindi ga mugume mudushigikire, mugume mubane natwe, mugume muduhe inama. Mbanumwe nawe muri Amerika turakuramukije. Simo nawe turakuramukije. Abo ni abantu ngenda mvuga bangiriye inama cyangwa se bambwiye ati usukora gutya na gutya na gutya, turagushikiye, turagukunda, courage. Turabasuhuje kandi cyane. Nzamba we nawe turakuramukije, yewe turakuramukije cyane. Komeza ugira amahoro yuzuye mu mutima Yesu Kristo. Yeme dufite kuvuga menshi, nayo makuru yaratuzanye ngo muyakire ko twaguriwe ngo twicwe kubera ikiganiro twakoze. Umwana avuga ibintu yakorewe, cyo naco mukimenye ko izo faranga zatanzwe. Amarikode arahari na message nanje ndazifite, ndazibereka. None ga mukomeza mubane natwe, reka mbashimire subscribe, mukomeze mubane natwe, mukomeze mudushigikire, mukomeze mudusupporting mu buryo bwose. Ibitekerezo, inama zanyu kuri twebwe ni ingirakamaro. Rero reka mbabwire ngo mugire ibihe bishiza, mukomeze mubane n'Imana, mukomeze mugire amahoro. Ibiganiro zacu rero nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.